Bilo bi šteta ne dotaknuti se i vaših knjiga, tu sam samo stavio neke. U knjigama se često nalazi elementi erotike, eksplicitne erotike, eksplicitne neću reći erotika, pornografije. neki kažu pornografije, Da. ali radi se o tome da i eksplicitna scena, ako je postavite u neki drugi kontekst, ona zadobiva neka druga značenja. Tako da, eto, naprosto to je dio života i odnosa među ljudima koje mene izuzetno zanima. Ja mislim da zanima i druge ljude, zanima i mlađe i starije čitatelje, tako da, eto, neću reći da je to do sada prodavalo moje knjige, ali možda jedan element svakako jest. Tako da, bavim se time, bavim se općenito međuljudskim odnosima, različitim aspektima ljubavi, muško-ženskih odnosa, prostitucijom kao fenomenom i kao iskustvom svojih likova i s jedne i s druge strane. Eto, to je jedna od stvari. Ono što moram priznati, zanimaju me tabuizirane teme, ono što smatramo tabuom, tako da, evo, jedan roman govori o ljubavi profesora i učenice. Pri tome je to dosta humorističan roman, jer je ona sa svojih 17 godina puno zrelija i ozbiljnija osoba nego on sa 40. To nešto govori i o odnosima muškaraca i žena i o našim razlikama.